Goko ne kwa Kikuyu podcast guys, kuma muthenya wa ira uhoro uyu wa mubunge wa kuria Githunguri uria kuratuika atiriri niamomorete hema ya kuria mathiko ma mami wa Karungo Thangwa megwikagirwo muthenya wa umuthi. Ni uhoro urakaritie andu na njira nene muno. Ndenda muone video ino ya mundu ugwitwo Muthoni wa Kirumba akiaria uhoro wa mubunge ucio, na ni ukuona uritu uria wiho. So hingo ino tuona mbica yake ekure mucii gwa Karungo Thangwa ekirite scarf ya UDA. It was intentional. Hingo ino tuona akiurwo mbica agithekaga, it's like it was intentional. No family ya Thangwa kana family ya Karungo Thangwa maugite ni mamugaire. But let me tell you guys, the destruction area mubunge ucio kira ye mwenyewe, ona destruction area irari hau mbere ndirari nene, no destruction area kira thaa ici it's so big that ona ndaihotaga kurugama mbere ya andu. Andu makoretwo makiuria atiri, tondũ ngoretwo ngiuria social media ati ona ndagie gitio mwenda zake, why demolish tent kwe mathiko marekirwo? Ona mundu ahurukite ndaheo gitio. Ndio Muthoni wa Kirumba akiuria atiri, ke kure mathie ke kiria maheo kariki, cause it's so bad guys, so bad. Anyway, ino video ya Muthoni wa Kirumba, kindly subscribe then wa channel ino ya Kikuyu podcast. Ino video, ladies and gentlemen. Mutwara wega na nĩ ndathi handu nĩ nyenda gũkĩigua ũrĩa maũndũ maikaire na ngwanja na MCA gũkũ kwanyu nĩ araruta wĩra. Ndathi rũciũ ngauga nĩ araruta wĩra, nĩ araruta wĩra. Mũmbunge no ndakĩigua nĩ araruta wĩra wa kũgũithia hema ya mutumia muthaka ũũ, mutumia muthaka ũũ, mutumia muthaka tani. Agithi mutumia ti muthaka muno? No ngikenda ati mwana waku tondu ni njue na kana gaka iritu agekwo uguo, no ni tukumuhera, niguo ni tukumuhera. Ni ndaigua Senator Karungo Thangwa auga ni magoka cukuru uyu na magure mabuku warora thimu yaku ni undu wa gukorwo nake ari mutangathi na ni mutumia tani ugite kana hihi agakiguruka tutiui kana kiria marahe undu ngimenya mabuku na ninde ndakugura 100,000 Kenya shillings tondu onani ndi nyina wa kana. Koguo mwanjira bunge guku gutire mubunge na ni aretetie wira ungi wa kwenja Karungo Thangwa nderu, mutumia mwaganu. Haya, women rep guku aramutwara atia ngera gatonya ni araruta wira. Senator Karungo Thangwa mutikoige tondu niguo mukahura thimu Wednesday muge Karungo itu ni arathi wega uyu to ni mumemerekia, angiaga kuruta kumutindika tumwire we Karungo nduronwo kwa maiko, nduronwo ku nduronwo no agikorwo ni arauta wira itinyu murauga nake gavana wanyu by the way gavana mutiragarura cabaci ndirona Ruthu, ona mheshimiwa Ruthu agitheka. All right, gitungati gitu kiratutwara atia ni kiraroerera bururi ruriri ni ndarikia kuria he ndatiga. Sorry, president, sorry, aramutwara atia ona ti president guys. Ucio ni Gathoni, ucio ni mundu ugwitwo Muthoni wa Kirumba. Lakini mwire mundu ugwitwo kana mubunge ucio wa Githunguri, the damage area eka na uhoro uyu wa mathiko it's so big that damage yo ndekuhota kumeheria. It's so big ati ona thie handu andu matiendaga kumwona. The damage is so big. Lakini unagia atiriri, niki andu aya mathi mwena ucio wa must go manona aikoni MP ona ta onite constituency, aikoni MCA ona awadi tari yake, they can do anything.
And I was telling you guys, kigoda dara hira ohoro muthenya wa ira, that regime no ne kwehera erehera. Adoni mamenya power is temporary. And when power is temporary, hegono regime eno ekehera era mo protect. Ni magakona thina mwiki muno thini wa regime area next igoka. Must go and not be there forever. Ni meri 10 next year kwa election. Most probably, not most probably. The fact is, must go is going home. Kumania na how these people will get it rough. Nimekuna maudu maji, nimekushona maudu maji marito. The next regime, tutio ya matu wa makoya. Nimone ya power is temporary. Ona mwenda zake matira higito is too bad, by the way. It's so unfortunate. Now, thini wa video, ina kaudu muthani wa kiruba akoretwo agika kana baby top ina kaudu akoretwo agika, ladies and gentlemen. Athi handui ni akoretwo akioria andu atiriri. Thirikari ino na mutwara atia, mubunge wanyu na mutwara atia, kwaja kuria Kiambu County. Andu othe mubunge wako Githunguri andu mamurega. Women representative andu mamurega. Ni moigo kuma thini wa video. Wathi ni MCA andu ni maramurega. And by the way, Kiambu, the only person who was left, Kiambu yothe nta agorirwo ni Masco, especially abunge. Mundu uria watigirwo ni Karungo Thangwa, ni atigirwo arugamite. But the rest nita magorirwo ni Masco, acio angi nita magorirwo ni Masco, and of which is so unfortunate. But wengi wao wataenda nyumbani. Kiambu igakorwo na face njeru. Kiambu abunge hako yothe magakorwo mari andu eru. Almost everybody magakorwo mari andu eru. Mundu wothe withini wa must go, they go home. Iyo ni karaundi irauga, iyo ni organic karaundi irauga oya kuhuana. 27 niguo makamenya they made one of the biggest mistake. Alio nio makoretwo makie must go hinya wawe kama maundu maya mothe, nenda kuya Nairobi hospital, nenda gwika ria, nenda ku grab kindu giki. Acio nio mamuheta mahinya maya mothe, tondu nao nimetikirire kuingira muhuko wake na rumangika atioki. Uguo neguo megwika tondu hihi angikora mara ya bia ciake, then but anyway, uguo niguo wikarite mundu meikarite uguo. Uguo niguo kuma kuri Mathikoini kwa kuria mimi wa Karungo Thangwa eguthikagwo kuria mwena wa Githunguri, na pole sana we family ya Karungo Thangwa. Mamu wao ahuruka ena miaka 93, ni arite shube okuigana akua ena bonus ya miaka igana 23, bonus ya bagi ya miaka 70, bonus ya miaka 23. Tuona thini wa rugano araisha na 13. Karungo Thangwa ni last born, so ni ararerete. But anyway, pole sana we family ya Thangwa, na mamu wao arahuruka kwa kura. Anyway, Kunigo podcast moni manyu mraiko inywe mwanata. Thank you, God bless you guys, it is what it is. Kwani iko nini? Thank you.